Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Saan nyo atultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong, ngem palubosan nyo abaliwan na kayo ti Dios, ket pabarwan nyo kumaan-anay ti panunot yo, ket maamuan yun to ti pagayatan ti Dios, noan niya ti naimbag, makaayayo ken kuana, ket awan pagkurangan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sweet, anak ko, nalayos man ang daytoy balay tayo. Ipangato taman yung dagiti gamit tayo, nana. Ay, ngumat nga tumatan ti danom. Ipanaw tayo lakuman dagiti gamit tayo. Ay na, ayan na nga ingatan ni Manong Mau. Awan matlangan. Kuna nang agpagasolina lang. Aging gaita, awan pa'y. Ni Tatang Mau, saan pa'y mo't anagaw-awid? Nangabak nga ta iti sugal. Mabisinak, nanay. Purang di linugaw nga impakanda kada tayo dito evacuation center. Ay na anak ko, anusam ka dita ni. Nagadu tayo apakanunda. Kanayon latada tayo ti adda dito evacuation center. No kasta nga adda bagyo. Kaano nga ta nga agbaliw mataya ti panagbiag tayo. Ada kamot kayam dito evacuation center, aning. Ay, uwan manang. Tineksanak ni Sweet, iso nga imayak. Agyaman kami, ante, taimay ka. Ada 5 kilo abagas nga itad ko kada kayo. 2 sardinas ka noodles. Husto mo't siguro daytan at tulong ko. Nayunam mo't ama nang tanika si kami mo't. Ay, husto daytan, maruam kayo mo'tan. Ibagam ngamin ka nagiti anak mo, kastamatan ka nila kay mo nga agtrabaho da. Sige, mapana ko, tanda pa'y meeting ko. Ipanton niya driver ko dito, itiitad ko at tulong ka na kayo. Ay, nagsakit ngagsasao ni ante. Kaslasaan kami ngagkabsat nagsasao. Gusto nanang, di ka eksangit na kasta. Nasakit tinakam ko kankwana anak ko. Kapula ang tabak nangan, kasla sa anak at tao nutratwan na. Adda kayo manayin? Tunggal adda bagyo. Always present kayo dito evacuation. Ay, katanya nga rod ngay. Sigamat, Sweet. Joke ko lang dayjay. Nagsakit kamot amang raba ko. Ngam, apayasan kayo ngamin apumanaw iji alugar. Amuyo lang arudan alalayusan ijay. Ay, ijayak anayana kandi makkel. Jakman amo kadagiti naganak ko. No apay asaan kami apumanaw ijay. Anyangay, narakrak mo tan jay balayaw. Nakitam ka di? Katuan, nalabsan may kabayatan ti rescue operation may. Barang tarimaanan ni Manong ko Nalabsak ni Manong mo itay amagmag na. Agirig-irig mat. Nabartak sa manan. Rakrak to ba dito ya balay? Apay nga ibagam ti kasta. Imbis ko maatarimaanam. Tanayangin idi bagyo. Masadot akon. Nawalat panawan ko amang tarimaan. Sino nga'y nga ti mang tarimaan? Ni tata nga tibaw niyo. Ay, nabartag ka man nga minan. Dani ako matipibiyang mo ha. Ala, naglilis kayo ti pagnak. Pasal sa liga. Anya ngay ti araramidem dita. Kunakken ka ngay saganam ti ka nagtamabisinak. Kasta ka kadilatan, aglaklakay kalatan aman nugal. Nay, apay nga agsao ka manen iti kasta. Idi katengaan ti bagyo. Dakda kami kini Sweet dito'y balay. Sa dino ti ayan mo. Amum lang aruda na napanak nakisugal da magampay laang. Sugal kala sugal, saan kamot nga rod ang mga baba? Igawan nakit din iti kanak. Mabisina kaon. Kaya't mau, taad adda arak-rakak da ito'y balay. Tapno awan lakit nga rod pagyanan yaw nga agiina. May Sweet. Ta i-request ko kadagiti kakadwak
nga umay da tarimaanan daytoy balayo. Ay, huwan man tani. Ay, nadadaulan ti diding na. Ay, nakaamamak no iti rabi eh. Kunak man no kunam at tarimaanan ni manong mo. Nabartak mo atong galagawid. Saan ang makasarita ang nasayaat? Kanayon ang napudot ti ulo na. Ni tatang mo ngay. Ay, manugal mo't dayjay. Pasaray saan nga agaw-awid, takanayon ije sugalan. Ay, unay mo't dagitan a kapamilyamon. Adamot dagiti kakabagyan mi, nga mabainak mo't adumawat iti tulong kadakwada. Nagbabak ng dagiti kakabagyan yo. Antim sa akin ko iti dakkel a gasoline station dita ili. Wan, antik dayjay, kabisat ni nanang ko. Nauman sa namang tultulong kada kami. Gapot atunggal ada kasapulan mi. Iso ti tarayan ni nanang ko. Oh, anya, sweet. Nag-reply ka din ni Antim Amor si anak ko. Awagan yun ah. Awaga mo na. Mabaina ko na mangawag kan kwa na. Agungot tumanan. Day talabain mo mo ti pampanunutam. Antim kabain mo kiden. Da kayon tupay kat pabainan na. Uray ata kabsat ko mat. Ano mo maya ti kwarta? Ibagam ana ospitala kat kasapulak ti kwarta. Kasano no maaman na saan apod no ana ospital ka? Ibagam nga rood. Sursurwemon ati agulbod. Ay, sigala kay. Nagawid kan. Na, sino ka kumangagsaw kanya kiti kasta? Kinusan ka na nagawid? Nagbagyo nga dakalat na dito'y sugalan. Ket, si Kangay. Agbarbartek lang matiyam mo nga ramidan, Nagawid ka kit din. Si Kati agawid. Kasta kaya ma. Tumakdar ka ditan, tagawid kan. Lakla kaya naman nugal. Hunamlan asino ka? Ha! Tiyam mo di ka tutupan, eh? Apay at dinanong nakmatangay. Manawan yun na kita mga kumaw! Sige, umasidig ka ta pagdarag at talaga tabibig mo. Sanda katanglan. Ag dinanog kami man iti day talakay no isulti kayat na. Nanang, apay alimtag ti rupa ni Manong. Ay, dinanog ni tatang mo. Anya, ay unay mo't daytan. Imbag ata da naganawa kadakwada ijay sugalan. Kababainan ti kastangar aramidan da. Ay, nag-reply ni Antem. Isan mo't? Nag-text kawan no saan. Nagteksak, oray kitaan nyo Apay nga raw asan ang nag-reply. Kan maysa, mabain ako nga agkaratex. Ala, awagam ta siya ti makisarita. Sige, awagam. Hello? Hello. Apay, anya ti ibagam, sweet. Saan ani sweet na ito'y manang? Apay manan. Unay kamutan. Kasla sa anak akabsat. Kasla na umakan kanyak. Bimak ng kalaang kastakan. Asino ti sana mauma ka na kayo a pamilya? Dawat kayo adawat. Sursuruan nyo mo dati ang trabaho. Ti ko namkit day na imot ka. Apay, maitugot mo ijay langit dagita akwartam. Anya na imot asasawam. Manipod ita, saan akon nga umasidagpaykan ka. Laksiden ka nakabsat kaw. Bye! Ay, salbag. Ay, Nakaungat ka mat nanang. ay saan mo nga awagan day tang Antem? Imout! Pumanawak dito yung balay. Puro kayo amin nawan, serbina. Ay naanak ko, saan ka kumamat agumurgura akasta Diyan kayo ta makita ti panaggrup-grupan ni tatang. No kayat yo, iso ti papanawan nyo. Saan kumamat akasta, anak ko? Kagura na timbaga ka manugal. Pudno mo timbaga ka manugal Ipapudot mo met aday ta indasar mo amakan. Ipapapudot ko. Anya ti kunan ni Denbar. Pumanaw ka nun, gaputa din anugmaw. Awan gayam respeto na. Kababain ka dagiti tattao nga apa kayo nga agam Nasaysaya at no pumanaw day ta nga artak nga anak mo.
Ayan ni Sweet. Agbasbasa iti libro na. Sweet, umay ka man dita, oy. Apay, tatang. Ibatan man day ta libro nga igam mo. Apay manan. Ingka isungrod day ta a libro. Adula amin day ta pagsaysayangan iti oras kan panawon mo. Adal. Iso nga idi pay nga ibagbagakin ni Sweet as sumardengan nga giskwela. Pudno, ti ko na ni nanang mo. Sayang lang ti kwarta iti panagis-iskwelam. Anya kumati maganab mo dita? Eskola rak. Saan da kapag adalan? Iso asaan kayo nga agsao iti kasta? Oo, nangeg mo ti songbat day taburidak mo bakit? Kasta tinasursuro na iti pagadalan. Saan nakasumarda nga geskwela? Taada arapaap ko iti biyag. Diyak kaya ti maitulad iti daytoy a pamilya nga awan masakbayan na. Bastos ngagsasaon! Kayat mo tatong paan ka? Ay guston lakay. Tilamanen pagpupudutam. Naabak ka laeng iti sugal iso akasta ka. Sweet, gusto daytan. Basa ka la basa. Agri-review ak lang. Nalpasan ti exam tayo, Uray. Kayat ko ti makalpas sa dagos. Mano a classmates tayon tinagikat iti klase. Gaputan na kiasawa dan. Ay, diyak aramidon ti kasta. Di ka man. Talaga mo't Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Ay. Ni antik dahi ti umawawag. Mabit lang. Hello, auntie. Hello, Sweet. Ayan mo ita. Adak ti pagadalan, auntie. Ay, kunakon kat. Umay ka dito'y balay inton malpas ti klasem. Adanas ka na pagsaritaan ta. Wan, auntie. Umayak. Nagdakal gayam at talaga dito'y balayo, auntie. Ita ka kadila ang anak kaunag dito'y balay? Wan, auntie. Idiin may kami kaninanang. Saan akas to'y kadakal dito'y balayo? Manungaminen atawan tinapalabas. Kitaam ita, naan-anay kan abalasang. 18 kun auntie. Katsapay ko tasaan ka maitulad ka ni nanang mo. Adi na inlepas ti panagadal na, ta inununa na tinakiasawa. Ay, saan nakakasta, auntie? Talaga nga ipaypaysok ti agadal? Amom, Sweet. Kinapudno na. Maasyanak iti klase ti panagbiagyo. Isu nga ro day tatirason, auntie. No apay akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Amok akaguran akon ita ni nanang mo. Gaputadyak inikkan iti kwarta. Pasensyahan nyo lako man ni nanang ko. Idi pa'y nga iyaw awis ko nga umay agtrabaho. Ngam saan na akayat. Tamas kay kayat na ti dumawat iti kwarta. Gapo, tanalakalaan ti dumawat. Ay, wan nga rod, auntie. Jakman amo, no apay akas na ti ugali ni nanang. Nimat manong mo a Denver, artak mo't. Idi pa'y nga imbagak nga ikak iti trabaho. Nga mas kay kayat na mo't ti agin inom iti arak. Amok no apay anak ko rapay ti panagbiag mi, auntie. Naamiris mo ka din, no apay akas na ti sitwasyon nyo. Uwan, auntie. Gapo iti kinasadot, bisyo, kan saan anasaya at nga ugali. Iso ang nakatali ti pamilyami iti kinapanglaw. Nasaya at mo't no naamiris mo dayta. Nakasagana katulungan ka amang ilepas iti kursom, Sweet. Taamok ana idumduma ti kapanunutam. Agyaman ako unay, auntie. Nanang, anya jay damag ko pagadalan ka no ni Auntie Mercy ni Sweet. Asino tinagko na iti dayta? Kano numero 1 nga imot dahi nga antay. Saan ka di nga imbagakan ka ni Sweet? Awan mo, tinadakdakamat na kanya. Ang mga no'y giant iling agyan ni Sweet. Edi dakkel abalay ni Auntie Mercy. Anya, panawan na tayon. Saan yung nga ipalubos, nanang? Awanan ti agluto ken aglaba no pumanaw ni Sweet dito'y balay. Namatimot adagos. Kaya't nakaday nga aramiden dalaang ababaunan. Lapdan nyo ni Sweet a pumanaw dito'y balay, nanang. Kasi kayo lang, no si ka lang ti agtrabaho. Nasaya at nagawid kan. Nagapuak ngamin iti balay da, auntie. Anya timparamid na kan ka.
Pinaglinis na kakaday ijay mansion a balay na, ha? Nanang, Saan kan nga agsublipay ijay balay da? Nagbabamatan ti pa nagkitkita na kan ka tapaglinisan na kalaang? pagadalan nak ni auntie, nanang. Nagkinaawatan kamin iti dayta. Agkahera ak iti gasoline station na, no awan klasek. Anya akahera, paglinisan na kalaang. Isukat akas to iti biyag tayo. Tas saan nyo akayat ti rumangay? Sadot kayo amin dito'y balay. Ay, di na kiramraman dita. Di na kita nakasta, sweet. Ha, pumanawak dito'y balay. Kat baliwak ti biyag ko. Agbaligi ak no awanak dito'y. Kat jak kaya ti maipada ka na kayo. Dita kayon. Nagbastusan da ito aswit. Tumpaaksan. Ay, sweet! Agsubli ka man dito, sweet! Bayamon, tapudno met ti kunana. Puro tayo amin sadot. Iso nga grigriga tayo latta. Puro tayo dawat. Da kayo man ngamin ang naganak mi. Isumat ti pakpakita yo apagwadan. Isumat at itinulad mi. Ay, Alah, agbalbaliw tayon bakit? Manipod dita. Sana kun nga agsugal. Sige. Sanak matang agbartag. Kinagagat ti kasapulan, tapno rumangay ti panagbiag. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.